muri politiki n'ubutegetsi bw'akarere k'ibiyaga bigari. Umutekano w'umukuru w'igihugu ntabwo ari akazi k'abasirikare basanzwe, ahubwo ni umukino ukomeye w'amayeri, ikoranabuhanga n'iperereza rimwe gupfa no gukira. Iki cyegeranyo kirakwereka neza amabanga n'ingamba bikaze bikoreshwa ijoro n'amanywa mu kurinda ubuzima bwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, haba mu ngoro ye, mu mihanda y'Ibujumbura, ifunguro afata ndetse no mu ngendo zo hanze y'igihugu. Umutekano we ntabwo uba usanzwe. Iki cyegeranyo kirajya mu mizi kigusobanurire neza ukuntu inzego zo mu gihugu cy'u Burundi nka BSPI n'ibiro bikuru by'iperereza bizitira akaga kataraba. We niza amatwi nkwereke neza ukuntu leta y'u Burundi ikoresha urukuta rutabonwa n'amasasu n'amayeri ya gisirikare hagamijwe gukumira ibitero by'abarwanyi n'imitego y'abanzi, kugira ngo umutekano wa nyakubahwa Evariste Ndayishimiye ube uhamye kandi wizewe. Jya wategure kino cyegeranyo nk'ibisanzwe n'Indayambaje Jean Claude. Mbere yuko icyemezo cyo gusohoka mu ngoro ya Nare Rushatsi gifatwa, abahanga b'ibiro bikuru by'iperereza banyanyagizwa mu gace perezida azasura hirya no hino. Abakozi bakora mu buryo bw'ibanga rikomeye, bakiyoberanya nk'abaturage basanzwe, abacuruzi cyangwa abakozi b'amahoteli, bakayungurura amakuru yose y'abantu bahatuye n'abashobora kugira imigambi mibi. Muri iki cyiciro cy'iperereza ry'ibanze, ingabo zishinzwe iperereza rikoresha amayeri yo guha abantu amakuru y'ibinyoma ku byerekeranye igihe perezida azajya aho hantu. Mu birindiro bikuru by'ubutegetsi Gitega ndetse n'Ibujumbura, ibiro bya perezida Evariste Ndayishimiye biba bikikijwe n'inkuta z'ibyuma n'abasirikare basaga 400 kugeza kuri 500. Aba basirikare ntabwo bapfa kubonwa n'amaso y'abantu bose, kuko bagabanyije mu matsinda atandukanye, bagota amagorofa yose y'imihanda y'imbere mu ngoro, kuryo nta rembo na rimwe risigara ritazitiwe. Buri musirikare uba muri runo rwego aba afite intwaro zigezweho ndetse n'imyitozo mu rwego rwo hejuru mu bijyanye no guhangana n'ibitero by'intwaro za kirimbuzi cyangwa iterabwoba. Imyanya yabo ihinduka buri masaha make mu rwego rw'amayeri yo kurinda ko umwanzi yakwiga ingendo zabo, bityo bikaba bidashoboka ko umuntu yakwinjira mu ngoro nta ruhushya ahawe. Ibiro n'ingoro perezida Evariste Ndayishimiye akoramwo biba birimo ibyuma bigezweho by'ikoranabuhanga bitandukanye bishinzwe gufunga no kurinda imiyoboro y'itumanaho yose ya hafi n'iya kure. Iri koranabuhanga ririmo ibyuma bituma nta muntu ushobora kumviriza cyangwa gufata amajwi y'ibiganiro bya telefone cyangwa itumanaho rya gisirikare niyo yaba akoresha imiyoboro y'itumanaho isanzwe. Mu marembo y'ingoro haba hari mashini zizwi nka drone system zishobora kubona no guhagarika utudege tudafite abapiloti twabaturira tugamije gutata cyangwa gutegura ibitero by'amabombe. Ibintu bitangaje nuko izi mashini zitazizimya imiyoboro y'utwo tudege, kandi kuri buri muryango n'urukuta rw'ibiro bya perezida Evariste Ndayishimiye haba hari kamera zidasanzwe n'ibyuma bisaka ibintu byose by'ibyuma kugira ngo hagaragazwe n'icyabagihishe mu myenda y'imbere. Iyo perezida Ndayishimiye agiye gukora urugendo, inzego z'umutekano zikoresha amayeri akaze yo guhagarika ingendo zose z'abaturage mu mujyi cyangwa mu mihanda yerekeza aho azanyura. Imihanda yose ifungwa iminota 30 kugeza kuri 45 mbere yuko urukurikirane rwa moto z'abasirikare bagenda batanga amabwiriza batambuka, ku buryo nta modoka, igare cyangwa umuntu ugenda n'amaguru uba wemerewe no guhagarara ku mbaraza z'amazu. Kugira ngo bayobye amaso y'umwanzi, urwego rushinzwe umutekano rwohereza amatsinda y'imodoka zisa neza kandi zifite ibirahure byirabura, bityo umwanzi nawe yamenya imodoka perezida aherereyemo. Mu gihe urugendo ruri kuba, abasirikare bari mu modoka zifunguye inyuma baba bashyize intoki ku mbunda nini zizwi nka heavy machine guns, biteguye neza kurasa no gusenya ikintu cyose cyagerageza kwegera cyangwa kwambuka umuhanda perezida arimo kunyuramwo nta ruhushya. Mu gihe perezida Ndayishimiye agiye gukora urugendo mu gihugu cy'amahanga, itsinda ry'inzobere n'umutekano n'abashinzwe protokole barahaguruka bakabanza kugira mu gihugu perezida azakoreramo urugendo habura iminsi 3 cyangwa 4. Iri tsinda riba rimwo abakozi b'iperezida n'abasirikare bari mu rwego rushinzwe kurinda perezida, bajyana ibikoresho byabo by'itumanaho by'ibanga maze bagafatanya n'inzego z'umutekano kwiga neza imihanda, amahoteli n'ibyumba perezida azaruhukiramo. Nyuma yo gusesengura icyo gihugu, urwego rw'ubutasi rushyiraho uruziga rwa hafi rurimo abasirikare b'abarundi bitwaje intwaro zabo, ari nabo baba bakikije perezida buri gihe ateye ikirenge
cyangwa ari kuvuga ijambo. Nta muntu n'umwe niyo yaba ari umuyobozi w'igihugu uba wemerewe no kwegera cyangwa gukora kuri Perezida Ndayishimiye adahawe uruhushya n'abarinzi be ba hafi kugira ngo basuzume niba nta kaga katezwa. Amwe mu mayeri akaze akoreshwa mu gihe urugendo rwa perezida rwaba rugwiriye n'ibitero bitunguranye ashingiye ku mahame ya gisirikare arimwo icyiciro cyitwa counter astute team. Iyo habayeho kurasana cyangwa igisasu kigaturikira hafi y'aho perezida aherereye, intego ya mbere y'abarinzi ba hafi ntabwo ari ugupfa kurasa, ahubwo ni ugupfuka Perezida Ndayishimiye bakoresheje imyenda n'amakoti yabo akoranye ibyuma bitamenwa n'amasasu, bakamujyana hasi mu modoka. Muri icyo gihe imodoka perezida arimwo ihita ihindura icyerekezo ku muvuduko ukabije, igakoresha amayeri yo guhunga, ikavana perezida mu gace k'akaga ikajya mu birindiro by'umutekano biherereye hafi aho. Mu gihe perezida abahungishwa, itsinda rishinzwe kumurinda ryitwaza intwaro ziremereye maze bakagenda bareba inyuma, bagenda barasaya imvura y'amasasu ku banzi bagabye ibitero kugira ngo rihagarike burundu ubushobozi bwabo bwo gukurikirana imodoka y'umukuru w'igihugu. Iyo Perezida Ndayishimiye ari mu bikorwa bya politiki cyangwa mu birori rusange aho avugana n'abaturage benshi, hakoreshwa amayeri y'umutekano w'abantu basanzwe uyobowe n'urubyiruko ruzwi nk'imbonerakure. Ntabwo umutekano wabo uba uri mu maboko y'abasirikare bambaye imyenda gusa n'ingofero, kuko amagana y'imbonerakure aba yanyanyagijwe mu baturage bose basanzwe bambaye imyenda isanzwe ku buryo utashobora kubatandukanya n'abandi bantu basanzwe. Inshingano zabo zikomeye ni amayeri yo kuba ijisho rya hafi ry'umuyobozi, aho bumviriza buri jambo umuturage avuga, bakareba umuntu wese ufite amatsiko akabije cyangwa imyitwarire ikemangwa, nko gushyira amaboko mu mufuka igihe kirekire cyangwa guhinda umushyitsi. Iyo babonye umuntu ukora ibikorwa bikekwaho iterabwoba, izi mbonerakure zihita zimugota mu ibanga, zikamuvana mu kivunge, zikamushyikiriza inzego za polisi, mu gihe perezida we aba akomeje kubyina no gusabana n'abaturage nta kibazo na kimwe afite. Ikirere n'indege Perezida Evariste Ndayishimiye akoresha mu ngendo ze ziba zifite gahunda n'amabwiriza yihariye atandukanye cyane n'ay'ingendo zisanzwe z'abagenzi ku kibuga cy'indege. Mbere y'uko indege ihaguruka cyangwa igwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Bujumbura, inzego za gisirikare zirinda ikirere Air Force zibanza gusuzuma imiyoboro yose y'ikirere kugira ngo zemeze nimba nta kibazo indege ishobora guhura nacyo. Mbere y'uko indege ihaguruka cyangwa igwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Bujumbura, inzego z'igisirikare zirinda ikirere zizwi nka Air Force mu ndimi z'amahanga zibanza gusuzuma imiyoboro yose y'ikirere. Mu gihe cy'urugendo, amakuru y'aho indege igeze agirwa ibanga rikomeye cyane, kandi itumanaho ryo mu mazi n'iryo mu kirere rikomeza kugenzurwa n'igisirikare gusa, mu rwego rwo kwirinda ko hagira abagerageza gukoresha intwaro zirasa bikaba byahungabanya umutekano wa perezida. Ibinyobwa cyangwa ibiribwa umukuru w'igihugu w'u Burundi Evariste Ndayishimiye afungura ni kimwe mu bintu byitabwaho cyane mu rwego rwo hejuru mu kwirinda ko hari uwamuroga, bityo bigatuma haba hari itsinda ry'abaganga b'inzobere bita ku ifunguro afata. Iri tsinda rishinzwe kugenzura buri kintu cyose cyinjira mu gikoni cy'ingoro ye, guhera ku mazi anywa, imboga n'inyama, bikanyuzwa mu bipimo by'ubuzima kugira ngo harebwe niba nta bumara cyangwa mikorobi zirimo. Ntabwo apfa kwakira cyangwa kunywa ibinyobwa n'ibiryo byateguwe n'abantu batazwi mu rwego rwo kwirinda imitego y'ubumara. Abashinzwe umutekano we hafi bagendana amazi n'ibiryo byihariye byateguriwe mu rugo, maze bakaba ari byo bamuha mu buryo bw'ibanga, ku buryo mu maso y'abaturage biba bishoboka ko perezida yafata ibyo kurya, ariko mu by'ukuri abarya ibye bwite byasuzumwe bikanemezwa n'abaganga be. Umutekano wa Perezida Ndayishimiye ntabwo ucungirwa ku mubiri we gusa, ahubwo uranaguka ukanagera ku bantu bose bamugenda hafi, barimo abagize umuryango we, abajyanama be, abashoferi n'abakozi bo mu biro bye bya buri munsi. Telefone n'imiyoboro y'itumanaho by'aba bantu bose binyuzwa mu bugenzuzi buhoraho bw'inzego z'iperereza mu rwego rwo kwirinda ko amakuru y'ingendo ze, umunsi we w'akazi cyangwa intege nke ze zabonwa n'abanzi b'igihugu binyuze ku nshuti ze za hafi. Iri genzura rigamije amayeri yo kwirinda ibitero bishingiye ku makuru y'imbere, aho umukozi umwe ashobora guhinduka igikoresho cy'abarwanyi kubera amafaranga cyangwa iterabwoba. Buri mukozi wese uhawe akazi mu ngoro ya perezida anyuzwa mu bizamini bikaze, hakamenywa neza imyitwarire ye, amateka ye n'ubudahemuka bwe ku muyobozi uri ku butegetsi, kandi hagakorwa amavugurura n'isuzuma bitunguranye mu gihe cy'umwaka cyangwa amezi 6.
Iyo ijoro rigeze kandi Perezida Ndayishimiye ari mu ngoro ye aryamye, umutekano ntabwo ugabanuka ahubwo urakazwa hakoreshejwe amayeri yo guhindura ibirindiro n'uburyo bwo kuba maso. Inkuta zose z'ingoro ziba zirinzwe n'abasirikare ba BSPI bari mu birindiro byabo bitwaje intwaro ziremereye, mu gihe imodoka z'ingabo z'igihugu ziba zizenguruka mu mihanda yose ikomoka n'iyobora kuri iyo ngoro mu rwego rwo gukumira ibitero ibyo ari byo byose bishobora gutungurana, mu rwego rwo gupfubya umwambi w'umwanzi. Kugira ngo abasirikare n'abapolisi bashinzwe kurinda Perezida Evariste Ndayishimiye bagumane ubushobozi n'amayeri bigeze ku rwego rwo hejuru, bahabwa amahugurwa akaze n'inzobere z'ibihugu by'inshuti bifite igisirikare gikomeye. Inzobere mu by'umutekano ni perezida baturuka mu bihugu nk'Ubushinwa, Uburusiya cyangwa mu bindi bihugu bya Afurika bikomeye mu by'umutekano, banyuzamwo bakaza mu Burundi gutanga amahugurwa y'ikoranabuhanga, kurasa neza no gukoresha amayeri yo gupfubya ibitero by'iterabwoba.